مایی هیچا دایکن مایی برومت دوست و حوالین هیچا آرمانجا ما ایرو املی استانبول دمشن آرمانجا ما ایرو املی استانبول دمشن آرمانجا ما ایرو املی ور دمشن جبو هبونا ما جبو ناسنامه ما جبو زمانه مایه دوه لحر دوره لحر قاده لحر باشارین ترکیه لحمه کردستانه زمانه کردی وره پاراستن اما ve xabete la her dere bimeşinin. Numan kurtulmuş li meclise şaşkiriye. Denge dayikeme, zimane dayikeme ve şire dayikeme jimillete mera helale. Dve ev komisyonu hane hin frehbe. Ev komisyon lehemberi zimane kurdi beyna ve frehbe. Em bisalan, bideh salan jibo hebuna xa, jibo zimane xa, jibo nasname xa tekoşineke didominin. Pevajoya çareseri temeşandın. Pevajoya açtı de peşenktiya rebertera temeşandın em pişkiri didin. Ledve ser Ernigariya Kurdistan'e, ser Ernigariya Türkiye زمانه کردی به شکل که فرمی به قبول کردن همه دبستانین کردستان و متروپولین ترکیه به زمانه کردی پرورده ورد داین کرد ملت که قدیمه شهرستانی کرده آفراندیه نه 100 سالن داویدا به 1000 سالن لکردستان لو اردگاریا مزوپوتامیا کرده hizmet şaristaniye kirine peşenkte müruvvete kirine la lehemberi zimane kurdi lehemberi hebuna kurda dve ev bertekin qreş verin ravestandan her millet iram dibeşin hamme millet iram dibeşin jibo her milleti zimane vi revayı helale gor hukuka زاگونیشی مدنیشی به شکلی در باسته به لدوه کرد ام وقت ملت کی لزمانه خو خدی در کون نه تنه دایک همه خورت جوانین کرده همه خاندوانین کرده دوه لحر داره زمانه خو بکار بینن به زمانه خو بپیون به زمانه خو بنویسینن به زمانه خو بخونن اف زمان نه زمانه که اوتانتیکه اف زمان ne zamanı vitrine teneyi dama em Kurd ben temsiliyette Kurd'a bir zamanı Kurdi dibe jibo ve hemme siyaset madarın Kurd hemme esnafın Kurd hemme xandavanın Kurd çi meslek dibe çi xabat dibe dibe le zamanı xo xadi derkeve la devlet şi dibe gavna baveşi be inkar asimilasyon pişaftine زمانه کردی تنه نبو لا باندور چه بو پشت هات خستن لا کردیسا سرنگانه باجاره ما هری مزن استانبوله به میلیونا کردین مال استانبول دیشین لوی ولاتی هم دیشین به میلیونا کرد سر و ارنگاری دیشی دوه نه تنه به شکل کی پولیتیک به هر هاوی ام زمانه خو خودی در کون بانگوازی ما سری دال کردایه لجوانه کردایه ل گله کرده دوی لحر در زمانه خواب پیون اف زمان همه بنگاه مروواهتی را رولا خالستیه اف زمان نجه شرمه هم لحر در پیون ل پارلمان تو ترکیه هم پیون ل کولانین استانبول هم پیون ل اروپا شی لحر چار آلی جهان هم به زمانه خواه پیون دوی هم گیش به هفره در دوره زمانه خواه در دوره ناسنامه خواه وقت ببین خلق و داغازه بکن لدولت دوی دولت شگاو نباویشه دولت دمه کرده قبول بکه دوی ناسنامه کرده قبول بکه زمانه کرده قبول بکه مکازگونا ترکیه ده این نو داوره چکرن دوی اف زمانه جیی بگره دوی دولتا ترکیه و حکومتا ترکیه
Jivi zamanı ne tırsın? Ev zamanı ki gellek bir kıymeti. Dama undu gazın rekabet epera bikin. Dve hemme mafi kurda, hemme mafi zamanı kurdi jun pek binin. Jibo ve em dixebitin. Gelleme dalal. Dayıken me bir hümet. Hayya ev zamanı bibi zamanı fermi. Hayya ev zamanı bibi zamanı dibistane. Zamanı perverdehi. Dve em bixebitin. Dve em bişebro bixebitin. Helbet bengaha kurdbuniye da zaman heye. Dema zaman jdesme here. Her tiştime jdesme dara. Serukati ji kıymete de zaman. Hev ditine xala gellek çare bahse zamanı kurdi dike. Milleteki ben asneme. Milleteki ben zaman nabedi beşi. Her malada dibi ki pişaftına devlet ser zamanı kurdi hebe. Her malada dibi kur zamanı xabı peyvin. Zamanı xabı paresin. Bi zamanı xabı bişin. Em jili verin. Vek millet emli verin. Ne tane vek temsiliyata partiye deme. Vek kurdeki emli verin. Vek milleti kurd emli verin. Bangvaziye milli parlamentoya Türkiye işi. Seruki meclise Türkiye işi. Demme xab biçi şeklitini ser zaman bira bine. Bu ol ifade dike, bu hukuka ifade dike. Bira serida hürmet zamanı kurdi da bikin. Ev sebebe şerri 40 salida bengaha heri mesinşi asimilasyona pişaftine tunna hsibandine inkar kirene dve ev hincetna jihole em rahilin em leverin gelle meşile verin dostu hevaleyin meşile verin em spastarın gellek çapa menişile verin ketkarin çapa menişi em spasiye halvan jdiken le ne tene be meşe em hertem jibo nasname xwe jibo zimanê xwe karê xwe bimeşinin. Bira kes tişkî cuda jî fehm neke. Hemû ziman pîroz e. Tirkî jî pîroz e, Erebî jî pîroz e, İngiliz jî pîroz e. Dema devleta Türkiye, milletê Türk, çawa qîmete dide zimanê dayika xwe zimanê Tirkî, dema Kurd ji xuşk û birayê wan be, bira qîmete bide zimanê Kurdî jî pişaftine bira li wan ferz neke ve dema Ernigariya Kurdistan'a herama roşalata navin hemme Türkiye'ye ve cihe beşte herkes cudaiya ve devlemendiye kabul bike emeşi bu bir şekli bixebeten hayya ev zamanı hani set sala büstüye keminda bebe zamanı fermi perverdehi eme tekoşina xarreva eme xabata xarreva bimeşinin disa jibo tevlubuna ve jibo hatına ve em spasiya xwe li gelê xwe dayîkên xwe hemû dezgehên sasiyên li ve derê demokrat dikin. Bime xeyr xweşêra serkeftina ji wer dixwazin.